Dobroveče. Dobroveče svima i dobrodošli. Hvala vam što ste ovdje. Dobroveče. Šta se desilo, predsjedniče vlade, juče sa vozom? Dakle, šta je problem bio ovog voza od juče? Ja vam smeta da ja Mariću dam reč malo? Šta je, Mariću, tvoja sfera razmišljanja, a kada je reč o premijeru? Pa evo recimo, ja, za razliku od premijera, ja nikog nisam ubio tako da nemam te preduslove za kandidata za predsjednika Srbije. Evo, već se čuju se muzičari. Molim te, slušaj ovo. Od kada smo pod ovakvom vlasti, za Srbiju najveće propasti. Evo najgora na svijetu vlasti, oj Srbine prokleta nacijo. Kakva je to pesma, ete koje muzike, teksta, mislim, stvarno fantazija. Ja samo za kraj ove emisije stvarno moram da se zahvalim svima što su ove večeri bili ovde. Isto tako da kažem ovo što je rekao premijer, to je istina. Hvala vam pažnje. Vidimo se u nekom drugom planu. Prijatno večer. Ćao svima, ćao svima.